Mwandiki mukaru ministry ya githomo Julius Bitok niwe uheanite uhoro uyu akiuga thirikari ni yambikite ndereti niguo kuona mutaratara uria makuhuthira hari mathukuru maya ridatu ma thekondarĩ cia muingi kuria kurerikana thirikari irenda gucihinga kumanagia na ukunderu wa mbeca wa serikali. Watu wa wananchi wote waweze kukaa chini na waseme wakiona hii shule inaweza saidia ikuwe JSS ama inaweza kuwa institution inaweza saidia watu kiasi gani, so that tusikuwe na shule ambayo iko na wanafunzi 5 na iko na walimu 10. Haina maana hata kidogo. Hata wananchi wanaona lazima tufanye jambo kama serikali, tuhakikishe kwamba tumekaa chini tuongelee hiyo jambo na tusikizane kwamba what do we do with those schools. So Bitok augite mathukuru maria mari na unyihu wa arutwo nimo makuhutia muingi ukiendekithia uria mabatie kuhuthika. Wacha kila kaunti wakae chini waziangalize mashule naone kwamba hizo mashule siko haja, zinawezekana tuweze kuongeza wanafunzi. Na tunasema kwamba hatufungi hizo mashule. Kitu tunafanya, tuna convert hizo mashule zikuwe JSS. Hiyo ndio maoni ambayo imekuja kwa meza. Na tujiamua kama serikali kama tutai-convert ama hapana. Tunataka kila stakeholder. Akiaria ari mwena wa Nyarifu Nyeri, Bitok augite thirikari iricemba gutigirira makiria ma arutwo milioni 12.6 cia thukuru cia muingi ni mamukira mathomo matari marihi. Government is committed to the policy of free primary and secondary education. The government is doing everything possible. We are negotiating with National Treasury. We are negotiating to ensure that the entire amount of money allocated for capitation gets to our schools. Mwenini wake mwandiki mukaru wa gitaru kia Afrika irathiro Dagitari Caroline Karugu akiuga President William Ruto nietanyitwo thingiraini munini wa iregi wa Sagana muthenya wa rucio hindi igongona ria gutuga arutwo aria marahotanire macindano-ini ma ndumo iria irathiaga na mbere mwena wa Meru. Tuoka turi timu iria ithia kuhaririria President agicoka ugakinya rucio nigetha tumunyitie ogeni aigwo rugari wa andu a Nyeri na nigetha nginya ciana icio citu tucikungwire iria ikehotanira guthie mabururi ma nanja ni undu wa iheo icio menacio tumakungwire na tumekire hinya na tumahotithie gukinyukia ikinya riu ringi. Handu-ini hake mwandiki mukaru wa ruhonge rwa kothi cia moko Esther Muria akiuria aciari kuhimbiria arutwo aria mari na taranda itiganite guku akiuga mutaratara wa mathomo ni urikitie gucenjia na arutwo no meyandike kuhitukira kothi ngurani. If you are good in football, please continue with it. Like me from the TVET sector. If you are going to be a very good carpenter, that is excellence in the world, and that carpentry can take you anywhere in this world. Hadu ni Inooro TV kumaka kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo.